Tirtu te inzawin si bai vek ule tunjum video a chuanin Kaballah Trumple Noahide laws pasari chungchang hi kan let donani Rabbi Yosef Misraki chuan hi ti hian soya Judami te hianin khovel hi kan thununani kan dureng wangani lawa pathianin adu dan zo kani American te ne na intekhim phei chuanin kan te tham em a American hi million zathum anni chuanin Judah hi million nga lek kan ni a chuti chung chuanin politics ate khoi hmuna po Judah te hianin mun poimo kan lua vekani Sleepy Joe Biden a assistant hauzong zong te po Judah te annia Obama nuae thokte lia assistant te po Judah te anni chuti ambokin Trump pa nuae thokzong zong te po atam zok zu Judah te anni Judah po je shang noma conservative Jews te Kaballah zirtirna zom Judah te tiang khanin soitura tam ome tu tiang che chuanin ram shang kan empon Spain ate po ani fek mai ani ti na soi ti chuan President Donald J Trump laklu ani po khan Judami chuanin Malsawmi te ahlana chongchain Donald Trump chu malampana ha penzel theina turte ashisel na atante achongchai baka Noahide laws pasari te chu zoma chumi awang chuanin inrem na te inlungrwal na te a om theina tur ani awangin chongchai sakbok ani tin achongchai hi hebrai chongin achongchai chunzombok ti chuan san hejun te po in US President Donald Trump chu bia in Noahide laws pasari 7 Noahide laws te kha zom turin le chomnungzel turin antibok headline article karon tarlan hi godquestion.com changa lakani a Christian tam takte chuanin he site hi research anti na atante an manga arin tlak em ani hetilaya hianin video a kan thu pui angte hi tarlan anni hlomawangin theyang angron tarlan kan tumdon ani Talmud chu Rabbi ten oka a thu anin hlan na hi ania heta hianin zentel te tu po Noahide laws zomlo tu te chu shem anni theidan tur ain zia kani heta hian zona a theita ni achan chu Christian te la liswa Christa kha anlat pa le chandam tuwa poma zui tu te khan Noahide laws pakhat na hi ambot chenghal ti na ania chuti ani chuanin thikhopia la shem na han chunga lekko thei ani ti na ani heng thu shang te hi kasoinonin thil shang po kasoi cheu theya mun shanga thuziak tam tak te po ka han chiara Shebat organization te na nasataka na an tho dan le UN ne na changruala khoveram pumpuya gentel te chu Noahide laws anzom theina turin le Judaism anin chunlu theina tura na an tho dan te kazir chhuaka chumi in shichang du ani chuan noahide.org khan en ula heta hianiki heili chu khoveram pumpuya Noahide laws mangarem na le mwana theina tura nasataka na athowang le mala ka wanga lom thu an shil na te po tarlanin a omani he 7 Noahide laws a pakhat na chuanin milem biak lo tur ti ania chuta chuan chahat organization te san hejun te chu eng milem ma an kunin che bayam buk tur ni lawa chuta chuan na liswa Christa po hi an chiartel ani Jewish Encyclopedia sangkha zakwa somruk ami kanen chuan Noahide laws zomdu lo tu te shemna tur chu heta hiandali swa Christa rin le zui po atela anlu tan chhum tur ti hi ani screena tarlan ang hianin hei hi Jewish Encyclopedia an tarlan da nani bok he zirtir na ulsam taka pomtu te chu hebrising ami te annia heng mi te hian dali swa Christa pathian na le pathian fapa ani nakha ampom lo wangin he zirtir na Noahide laws se ulsam takin ampom mani heng hotan hi chuanin laliswa Christa hi phatsante anlat pale chandam tu ani lo hanti mai te hi ol samdon emema achan chu he Noahide laws a hianin pathian siam chope mo milem siam chop reng biak lo tur ti ani wangin laliswa Christa ka he khovela alo kala mishing angin aron oma he hianin pathian ani lo ziale pathian fam kim na amha omlo anti awangin osam takin an hnola chumi wang chuanin he dan Noahide laws si osam takin ampom thei pha ani he khovela hian an lu chu hum him ma sela an tharau ero chu an hum him kher lawang
Hebrai movement kan enswanin pathian ti lom hi antum maya adu da nanga antuma ama ero chulal Yiswa Krista pathian na te chandam tu ani na te chu ampom le theisi lawa chu zirtir na pom tu te chuan pathian thutak kalbosanin Hebrai movement ringota an kala Judaism in Latinal Yiswa Krista chu anlo nolta ani pathian ti lom tuma athupek te zomdu tu te chuan la Yiswa zirtir na te chu an nol hlauta si a Kovela hian sakwa shang a oma chung sakwa te chuanin Iswa Krista phata kalsana Judaism wantura zirtir pakhatma an omlo ani huntop kampan zela temple te chu sakchatumin na satakin na an thoka Sanhedrin te po anni na ngaya andin muna da ledle tum ania Mesia der po aron lang thoyanga tin he Judaism zirtir na hian khovel hi adeng chuak al ne hle a chuta tak chuan he Hebrai zirtir na anga kal te reng chu ulsam takin bumin anom theimai don ani he pa hi Judami ani a Shiva skula changa zir chuak ni in he sikul hi Judah mi paten lekha anzir na munani Israel rama mi poimo le shwai to lok tak te po amua Hebrai journal takin athiama CIA agent na po alo thoksil shepto ani ama nge in heti hian asoya video te zirtina shang te pek chwa hi kadu china chuta chuanin Tunlai Judaism zirtir na hianin thil diktok lo poldal tu a oma hei hian Christian tam tak te chu Judaism a hian ashwai lut meka mitam tak hian hi inshelo mai theya he organization hi alian maya Christian tam tak te po an oma ama ero chu poldal ani tlatani CIA te anin rola FBI te anin rola Mossad te an kala tin mi shang te pol shang te an telbaka Jesuits te po an tela heng pol shang te hian khovela ringtu tam tak te chu Judaism a shwailu hi an tumda nani he organization he poli alen emwangin mitam tak chuanin diktura an ngaya chuwan chu an zirtir na te thu an kalpui dan te hi an pom diaka ama ero chu mi te Judaism a shwailu a chu ta changchuan Hebrai root movement kalpui hi an tumda nani ti in asoi Noahide laws hi enge ani ti shefia thiam tur chuanin kum zabisom ni na a Grand High Kabbalist chu tunge ni a eng ang fakawa thil ti theinge ani ti hi kan shiat masak apoimo ani Menahim Mendel Schneerson sangkha zakwa panhe piang sangkha zakwa somkwa palia boral ta kha Habad Lubavitch movement ta an leader ani a tin Grand High Kabbalist ani boka title a po Louis Rebe ti apu ani Russian American Orthodox Rabbi ani a tin Lubavitch Hasidic dynasty a an Rebe Nai Viber ani bok a title a Lushik Rebe anti kanti tokha tin kum zabisom ni na a Kabbalist shwaitu an leader poimo le mi ne thei tak mai ani a Adam lai khanina ma zui tu mi engemo za chuanin Mesia lo lang tur kha ama hi ninge in an ring ani Kabbalist thau chuanin Meshiak emo Mesia lo lang tur hi alo lan theina tur chuan thune na an nei mai ba kha ti tur an nei ve in anin ngaya sumia tan chuan engemo na tho tur nein anin shet ba ka tikum olam anti angai ni in an soibok sumi omzia chu Judate Mesia chu he khovela aron kal theina tura khovel lo siam rema lo herdang lam hi antum ani sumi atan chuan mishing te chu siam chhata thuoi lo tu te kha chu da chat emo ti boral kha angai don ti nani Screena kan hmuang hianin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi Kabbalist ani a ti chuan Grand High Kabbalist Rebe Schneerson anen in sibayin antum ram thleng tura na sataka na atho dan te ashil mai baka Schneerson hianin tunge ani ti thenghil lo turin thu acha ani tin Schneerson hianin thil pakhat le in thak dang lamya lo oma chu chu mosia alaron let le lawa aron let vat theina tura na thoka enge monital ti turin Netanyahu hi thuro na pebok ti chuan Netanyahu chuanin kan bei me kani kan thok me ka lom ati a Schneerson na chuanin chu chu atok si lawani hi kum engemo zat avei to avoini thlengin aron lakal lawa darkar tlem te chawa om to ania chuwang chuan hun tlem te kan nei lai ham voini chang hian chan ngal ro ati ani Grand High Kabbalist Rebe Schneerson na hi
mi te a hne thei mai ba ka thu nei na sang tak chel tu ani a chutiang mi ani wang chuanin kum sang kha zasari somriat panga khanin US Congress chuan an President Jimmy Carter hne na chuanin Schneersena birthday chu America rampum puya National Education Day ani theina tura puang turin thu an cha a sumini changchuan voin ni thlengin Schneersena pian ni hi Education Day and Sharing Day atan an mangtareng ani hemini National Education Day and Sharing Day den san hianin George Bush Senior po khanin vantlang tan dan thar asiama chu public law chu 102-14 antia chumi omzia chu law chuan chu dan chuanin Kabbalah's 7 Noahide laws chu anrampum puita na Supreme Law ni turin azep ani tichuan USA an president tu po mai chuanin he dan hi an sign thar zia boka sumai baka Rebesh Nirsena birthday to National Education and Sharing Day atan an mang chauta zia bokani US Congressman William Demenayer kum sangka zakwa somsari pakwa changa sangka zakwa somkwa patni thlenga he na chel tu hian Christian tele wantlang mi puite chu vawkhan na apea wal out takin heti hian soya ulsam taka he dan sha thiam theina tur chu he dan hianin lali swa Krista hi chi baibu ka anung zui akhapa tin wantlanga aming soipo akhapani chutiang ti luite chu shemnan anlu tan sak thei anni thu he dan a hian a omti a soibok sumai baka he Noahide law si engtik huna emoni chuanin man ani tur thu le a shemna te po manvek ani tur thu asoya mi puite avawkhan ngalani Affordable Care Act noya chuan capital punishment a mi kha anlu tan sakin anshem thei ti ainzia ka tin Noahide laws po hi education bill noya anda lu ang mai hianin guilotin manga mishing nun na lak chumi omzia chu kan soi to angkhanin thil swadan lo ti ashem na takpe ka anlu tan bun thei kha medical coding resource noya a oma code number po ICD 9 CM E978 chu legal execution noya omani legal execution omzia chu danang taka mi tha na angkhani legal execution han chi shang oma entir nan manlaya khachwani electric chair a te khanan chuttira khatiang khanin swal tia mi boro thaute kha anlo shem china tina chen chuan chiu hluma tin Noahide laws te le to na kan soibi ka chuanin thilsiam taka anlu watan chum kha ani Rabbi Israel Goldstein chuan heti hian tia Rebe hianin United Nations te hna tho shilin ngen sela anwaya ramzongzong te chu manlaya anom dan chinanga khan letle in Noahide laws pasari te hi choinung le sela chutianga ramzongzong in anti chuan he khovel hi adang hlok don ani ti in asoi democracy nawin asoidanin Trump administration noya hianin electrocution mangte kan soita khan current shock manga in tha na te poison gas emo gas hlawom tak mishing ina hiplo athi pui thei tur manga in shemna le in ti hlumna te lethal injection chumi omzia chu mi khan capital punishment aton khanin thi turin achung thu kha anrela an chiu hlum angkhani tin silaya ka hlum te po atela heng kanron soi shang te hi federal death sentences mi kha achung thu an hanrela thi tura anti te kha khang kan soi tak shang mang te khanin anti hlum theiani death penalty thi tura mi dangte anchung thu rel na hi Trump hianin an man le angai ani ti in alo swemi puiten anlom em thong lethal injection very much in favor of the death penalty. We have to bring back the death penalty. They have to pay the ultimate price. Death penalty. Bring it forth. Again, the words death penalty, death penalty, death penalty, death penalty. From no penalty to death penalty. The death penalty. The death penalty. It's called the death penalty, okay? Prime Minister Benjamin Netanyahu wa sarkar changrwal zinga mi pahnih chuanin bil anom puluta chuan bila chuanin leliswa Krista zuya chanchin tha puang tu te chu tanina khung ani theidan tur kha bil anom pasa chu chanchin thar munshang shanga tarlanin a ombok
United Torah Judaism Knesset member Moshe Gavni le Yaakov Asher te chuan kumliam ta khanin bilan ron pa se he an bil soizaw na hianin print media te chu chanchinbu kal tlangte virtual media TV kan enchin te YouTube kal tlangte le online platform mangte in an bil putlu hi an soifian se me ma chuta chuan big takin Christian te vaukhan na an pe a laliswa Christa chanchin cha shil lawa tin iswa zui tu te chu zel tan thei ani thu an shilani Kaballah Rabbi Itz Zak Shapira chuan heti hian asoya voini han Israel hian nge an mamo Israel hian Yeshua an mamo ani Yeshua hi Israel hian kan mamo ani amai ro chu Jesus emo mizoten iswa kan ti hi irom pulu dani chuanin kan mamo lo zok mishang dai irom pulu ti na nia iswa emo Jesus ti mingpu kha ron kenglu reng suang cheu ti in lo soya Kabalis hau reng hianin iswa emo Jesus tia soi hi an hoi mema Kabalis member shang khovel ram shanga rongbol tular pastor Rabbi emo minister shang te chuanin thuan soine reng a hianin Jesus Christ tia lam hi diglawani mundanga chu tianga lam tur ani lawa aming chu Yeshua ni e ti in an soya Oh God, don't bring us Jesus. The name Jesus is really Yeshua. Donald Trump tuna president laklu ani maa Family Leadership Summit an nei na khanin heti hian soya Yeshua chuanin ale khabua chuanin ngai tu ana chale moi kan nei theine turin thutam tak alozia ka chu acha ka ti khop mai atia ho swan heti hian zo na azota pathian ne na hianin angai dam na idil to reng em ti in ngai dam ka dil om hi kala shemya law keima rawa ka thlenchin na pianga a chaber ni zel hi ka tumani thilti swale mo thilti dik law kalo ne yani po in keima nge hian chu siam chat ka tum china khang thila khanin pathian hi ka merlun ngai law ka tingai law shim ti in achangani Suti layin tun in than hnung bera President Donald Trump an campaign ane na ka chuan turning point USA thu soina hun ane ate chuanin Christian te chu vote thaka asoma tun chuma hian Christian te u ron thau chhakula vote thakra u ati ani chumai baka kumli chungin vote in thak le angai to don lawa thil engkim achhavek don ani Christian te ka hmanga mem sewa ke mi ma nge poi Christian ka ni e chuwang chuanin tun election a hianin Christian te uron pen chhakula vote ron thakra uti in Christian te khan satakin aso mani kha Kaballah sa khwa a chuanin than tlo hi anti mak mo ani a abik takin zadikim grave anti Zadikim anti chuanin midik mifam kim michafam kim anti na ang hi ania screen ai muang hianin Donald Trump po hian kumsang ni sumni pali October tha khanin an Zadikim an mifel fam kim Grand High Kabbalist Rabbi Schneersona than kha avatlo ve ani he than atlo na hianin Kaballah zirtir na hnuaya ama shwai tu le a handler chu Trump bula hian ading ve a thil reng ti dan turte alo ko muin alo pui zung ani Kaballah zirtir na chuanin heng midik mifel fam kim Zadikim tia han soite hi an thi hnuwa po hianin he khoveli an lawa pin an la obrek chin an tia chumi awang chuanin an jong china te chu alapoi mo reng ni in an soibok Sumi awang chuanin heng an Zadikim te than an tlo hianin an than te kha an va khoya chuti lai hmuna chong china te an va nei chuanin khang Zadikim te khanin an tan an lo dil sakreng theya kha chong china kha apoi mo ema an shing nu na hlotlin na an chan ba ka an thil tum reng a khani malsom na han changa an hlotling don ani ti in an zirtira tin chu an ma ni ta na lo chong chai sak tu chuan an pathian chu Kaballah zirtir na an pathian ein soft chuanin alo ngai thak sakanga mala lo som don ani ti in an in zirtir bok tuna screen a kanron tarlan te hi uluk takin lo en la heng symbol te hi mun shanga in karkik tak omdun lawin ilang mu photo mai thei
Paul shang lak in shimia lo omang pon ingai mai theya mai ro chu Paul pakhat hnuai ve ka changa ron chhuak an ni ti hi asha thiam thai mai ome Mathaya bung somni pathum chang somthum pakhat changa chang somthum pali lo chiarila chu wangin zol nei ho thattu te thla in ni zia in tar langani in thla tu te swal zia te na no chu tikhat lo lo ra u rule te u rule tha te u engtin nge shem hmuna shem na chu in pum pel theyang chu wangin zol nei te mi fing te dan zir tir tu te in hne na karon ti rang chen khat in ti hlumanga cross a in kheng betang chen khat in biakina te in vua anga khotina in ti du da zui zelang tin mathai bung som ni pathum chang som pathuma nangni dan zir tir tu le farisai ver vek te u in chunga pike wanle ram chu mi te tan in khar saka nangni la in lut du silo mi lut tu te ta na kong da lek in ni e Johanna bungria chang som li le pali nangni zong in pa dia bola ta in nia in pa du zong ani ti in du ni ani chu atira changa twal that ani thutaka omlo amma thutak renga omlo wangani dot thu asoin ama phwa chop asoi chin dot theyania dot pa po ani thupuan bung thum chang kwa ngai te setana biakina in khom chin juda inti ni tak tak silo do he haute chu ikebula localin se bai karon buk tir ang chea kamanga izia che hi ka sha tir donani thupuan bung som ni changli lel chu thleng te ka hmuwa achunga mi an chuwa an hne na chuan ro rel na an hlana iswa le pathian thu an jan tlatawanga an lu an tan sak ho thlarau te po kalo hmuwa chung ho te chuan sakol le alim chibayam buk du lova an sala emo angkuta emo chinchia na ampu du lo buka ti chuan chung mi te chu an lo nung le a Krista hovin kumsang ro an rel ta a FSC bung ruk chang som changa chang som le pahni ato bera chuan ka unaw te u lalpa ale athil ti theina ro pui taka chuan lo in ti chakra u pathian ral thuam fam kimin in thuam ula ti chuan vervek taka diabola pum na laka nget takin in ding theidon nia kan buan te ti sale thisen mayan ni silo lalnet le thune na tele he thim chunga khovel ro rel tu tele wan hmuna tharau swal om hote an ni zoke thupuan bung hi chang som tuar tur ima bak te hilaw reng reng su diabolan inzinga mi chen khat fia turin tanina akhung don sewa ni som chung she om in tuarang thi thlengin rin om takin lo om la ti chuan nunala lukhum ka peang che heng bible chang sang sang hianin juda swak anom thu te tunge kan buan te chu nia engtia lo ma chon tur nge ti te minzir tira fia na kan ma chon tur te le kan tuar tur te lo turin min fui bok ani khovela hianin juda takni lo juda swak juda te anga in siam bible ina shillok na asoi ang te hi anma ni du dan anga hera hun top kan hnai to anga min sha tirna hun bumna huna kan ommeka he hun hi tharau lama kan hara tharau mitwar kan nei hun ne apoimo hun laiber ani bok heng video toite kanon siam achang hianin he khovel sarkar hi tuin nge thununa engnwaya nge kan kunti kan shiata kan chhut apoimo hle ole khati zong khatun chuma video kanon le chwa theite chu ani e video masa khanin kanon ti chhuak to a description a po hian link kan lo da anga Tunlai juda te khu bible ina juda ati te hi an ni reng em ti khania la en lo kanumani chuanin in tui zong te nei ngai ven zong te ni chuanin in lo en ve don ania